وي سيدي تولين تي كيو 5 ساكين ذا السبت 20 دون فيغ فردك كي نولا ديك سالن ذاك وين يقلن ذا نغلا مزوامو العظيل بارانتيريم دي ليبيا يروح يا يوثن تيرزا غير زوارا ذات اللي ويلول دي مزيان ليبيا يدزكان كاين املو وقفا ليبيا وكاين عبد الحميد محمد الدبايبه ذنتيك لنا كذا نغلاف امزوارو ساكتي دينار العظيل سي 5 فورا 2021 يعني تساوى كورنا كاكير الا ما عدن تثراني كاين تسلويت هذه تسدون بويد لولهانا شكون يتوقفوا مسلاي لدغا مازيغ ليبيا ما وكاديك لان ادغا نفوس نالو تجادو ذوغا نزوارا جمعنا كاين وكنيا تفرون ذراي وسني عجيب غير كان اثدون هاكير فراني كي تسدون سلويت ليبيا لكن دعني ثوالم دو سنه كاين دي فرنسا ماكرون ايمانويل اللي خمدان الجماعه وكنا المخلنا متكافرون تزغنت ليبيان على كريز ليبيان نولا بلي ولا شاكا كاين مازيغ ديكس هذا شاكين جان ننايا سنروح نسيول يون يغوذ ماون قبيليا مازيغا يزكن يتسزل غوكا في زرفان ني مازيغا ذوك ماضال وكي في داخل مذمسين فنكال وما يني غازوف لك ماسين الزوف لك رشيد الزوليثيد ذويذ دي السلاني دي زرن التلفزيون كينون ثنميت خبرتين في قلنا تشتكينا مزوارو ماسين سكين فوالا هذا كي تزوار بوال نغلا فهم زوارو العظيم اللي روح زوارا ولم نولد نثر لومبلا مازيغ يولد كيكين يكو قاديك لاندي مضبران دي تبديت كاين زوارا وكن داني نجمانا تصو سنه كاين ما دي جادو ما دي نالوت وتنعجبها الحليمي تبدلنا كي سين وذ ماون كيكين دي تسلوث كي تسدون ما تحفظنا ذميس القدافي او يفنا الدينير شو تصاغورين فاش تكي كوتشيني ماسين الو تم زولوث الى نزار ذاك ايمازيغن 2011 قسمي غالي قذافي ميم قبل هذه غاليه كومبليتمون قول غشت 2011 ايمازيغن ناس ليبيين ذاك نكوني ونزمير نقبل ذاك نتسيلي غادي اليوم دافون ليبيا تسلي ثمورت ليبيا بلا مثلث مازيغ بلا ما نكوني سي مازيغ دونك وقفلنا البروجي كونستيتيسيونيل نينسن وقفلنا كل لي انستيتيسيون اوفيسيال ليبي وقفلنا البارلمون نسندرنا ديما نسندي كلش ناس سي تري سامبل الناس نكوني وين ونستعرف راسنا ونكون نزمر نستعرف راسنا وين ونسينا ونزمر ثنيسين وقيل 2011 دونك ايمازيغان جوزن ديما نسن يعني فاينو كي يشدن الو دافون ليبيا إمي غادا بوي ليبيا يوغي ديف كوذم إيمازيغ إمي زرنا مرة كي زرا بلي ليبيا خدمن تفرانين نورمالمون خدمن تفرانين 24 كوكورا كي يدون ليليكسيون بريزيدونسيال ابري ليليكسيون ليجيسلاتيف ذا شو وغورا مقران لكن ادخدمن تسفدن ادخدمن وكان تسفدن اسلوي نعرف اسلويت مي ذا سلوي يبان ذا سلوي جايين واش لي كونديدات كبار باش هذه لي كونديدات اللي تمرت ليبيا ذا سلوي ملي كان ذا سلوي ام كاري اللي خدمت فراني وسلوي الوغ كو سعينا نو سريس كون باز كونستيتيسيونيل ولاش يا با دو ريغل sur laquelle un président va être élu. Donc, Berzid Dardi Vidal, il se met à faire alors que nous sommes maintenant, nous connaissons ne serait-ce qu'une base. L'idéal, c'est une constitution, mais en l'absence de constitution, il y a une base qui va reprendre, qui va fixer des éléments essentiels. Et Maziran, justement, l'une des choses sur laquelle, en fait, ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas discuter, c'est la reconnaissance de la majorité. Et Maziran, depuis 2011, ils disent qu'on ne peut pas mettre notre existence
sur la table de discussion. Notre existence, c'est une évidence, on ne discute pas dessus. Il faut qu'il soit inscrit dans la Constitution. Thématique comme langue, bien sûr, l'enseignement de la langue, c'est naturel. En fait, tous les droits d'un peuple doivent être inscrits naturellement dans cette Constitution. Donc là, non seulement il n'y a pas cette base constitutionnelle, mais le Parlement de l'Est, hein, qui est présidé par Aqila Aguila, il a mis en place des lois, hein, ils ont sorti des lois qui sont faites sur mesure pour que certaines personnes, comme Haftar, puissent se présenter. Alors que justement, quelqu'un comme Haftar, il ne peut pas, hein, dans la logique des Amazirs et des gens qui sont communs, il ne peut pas se présenter pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est que c'est criminel. C'est quelqu'un qui a tué des Libyens, c'est quelqu'un qui a mené une guerre contre les Libyens, qui a bombardé des Libyens. Donc c'est un criminel. Pour les Amazirs, il doit être jugé. Et puis un type pareil, s'il devient président, ben, c'est au fait autant dire qu'on va replonger dans l'ère de Kadhafi. Un autre cas aussi qui est grave, c'est que ces lois-là qui sont faites par ce Parlement ont permis même à quelqu'un comme Saif al-Islam, le fils de Kadhafi, de se présenter, enfin de se porter candidat. Ce qui est pour les Amazirs, c'est même pas discutable. On ne peut pas quand même admettre que quelqu'un, en plus qui est recherché par la Cour internationale et qui est quand même responsable de crimes contre l'humanité, c'est pour ça que la CPI le recherche, puisse se présenter. C'est-à-dire, même chose, on veut faire en sorte que la Libye replonge dans le passé. Donc, les Maziran, naturellement, bien sûr, ils se sont réunis. D'abord à Melout, après Zouara, après Djadou, 16, 17, 18. Ils ont, à l'unanimité, décidé, tout le monde s'est réuni, hein, donc la société civile, les représentations locales et les conseils militaires, ils ont dit que nous, on ne peut pas accepter ça, on n'adhère pas à ça, et les élections n'auront pas lieu chez nous. Donc, ils ont fait savoir, et bien sûr, ils ont réitéré aussi leur détermination à faire en sorte que la Libye ne saurait exister sans les Maziran. Moulesh Maziran, Moulesh Izerfani Maziran, la Libye avec eux. Voilà, ils l'ont montré. Et justement, à Saguinay, oui, il faut quand même rappeler que l'opinion internationale, la communauté internationale. مثل قبل نقول على الكوميتي انترناسيونال وغافر سي السوجي كي دوغ على خاطر هذه اللي دات ثورة كان بويسك نالوت جادو الزواره نجمان وسنه كيعدان فرانس داغاي كيدني ذاك الملانا دي سقوما نتغيواني نسان لي ميلي سرداس نسان فرانس باللي وتروحوا لنا التسكينه هذه في كذا كي ذا شو يجان وكير اذا سلوين ونفاض دوك اللي كي تغلناو ثنا enfin le gouvernement de l'Union nationale libyen. L'Union nationale, ouais. Et voilà. Ouais. Abdelhamid Mohamed Al-Dbeiba. C'est quoi l'objectif? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche d'expliquer davantage, de convaincre les Maziran Zouara et à travers eux tous les Maziran apparemment même si il y a mais l'islam, c'est l'islam. En tout cas, c'est très difficile, on ne connaît pas ses positions en réalité. Mais une chose est sûre, c'est que sa visite à Zouara, elle est hautement politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été à Zouara comme ça. Il a été à Zouara, et puis bon, attention, il a été à Zouara, mais à Zouara, tous les maires des villes amazirs sont venus là-bas. Donc, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui à Zouara, c'est une rencontre des Amazirs de Libye avec le gouvernement libyen. Tout le monde est venu. Ce n'est pas seulement Zouara qui a organisé, mais c'est d'ailleurs même c'est l'intitulé même de la rencontre. Hein, vous voyez donc sur les photos, les photos de la rencontre, c'est bien marqué, rencontre des Amazirs avec le chef du gouvernement. Et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, c'est que
c'est Mazir en premier, après ça arrive Tibser, c'est comme ça que ça. Et puis le drapeau Mazir à côté du drapeau libyen, donc les symboles ils sont très forts. Et puis Midir c'est l'avion de Biba, mais chez nous c'est du Sanoui des Mazir, donc ils lui ont mis ça. Ils le font systématiquement dès qu'il y a un responsable qui vient, on lui fait ça. Et là c'était important, ils lui ont mis ça. Et bien sûr, ils l'ont mis dans un cadre qui est Mazir, qui est plein de symboles Mazir. Bien sûr, il est au courant de la position mazirienne, parce qu'il partage la position mazirienne, justement. Il la partage, mais en même temps, parce qu'il bien sûr, il est contre. Il ne veut pas que certaines personnes comme Haftar et Saif l'Islam se présentent, mais comme il ne peut pas le dire d'une manière publique, d'une manière vraiment parce qu'il est là pour gouverner, mais là, ça a été l'occasion pour lui justement de dire, sans citer les noms, il n'a pas cité les noms de Haftar et de Saif l'Islam, mais il a dit qu'on ne peut pas admettre que certaines personnes se présentent. Donc, il est venu finalement pour renforcer la position des Amazirs, mais attention, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il est venu aussi parce qu'il a besoin certainement de soutien des Amazirs. C'est certainement. Et parce qu'il ne faut pas oublier que Dbeiba aussi compte se présenter. Il compte se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas encore, il s'est pas encore présenté, mais beaucoup de gens, et beaucoup d'observateurs disent qu'il compte se présenter. Et d'ailleurs, comment dire, les Zouara, le maire de Zouara, il lui a demandé de se présenter. Il y a d'autres personnes aussi qui lui ont demandé de se présenter. Bon, après, il y a certainement des tractations politiques, mais en tout cas, politiquement, les Amazirs, ils ont marqué un point important aujourd'hui. D'autant plus que la communauté internationale, à commencer par la France qui a organisé la rencontre de récemment, tiennent à ce que les élections aient lieu le 24. Et bien sûr, eux, ils s'en foutent de la base constitutionnelle. À la limite, même ça les arrange que Haftar prenne le pouvoir, puisqu'ils l'ont déjà tenu, Haftar. Et là, on a ces élections-là qui sont remises en cause. Il y a très peu de chances qu'ils aient lieu. À mon avis, ils n'auront pas lieu. En tout cas, chez les Amazirs, ils n'auront pas lieu, ça c'est sûr. Mais même ailleurs, il est fort possible qu'ils n'aient pas lieu. Et ce sont les Amazirs qui sont montés au créneau, qu'on le veuille ou non. Donc c'est la position des Amazirs quand même qui, en ce moment-là, qui est en train de prendre le dessus. Et d'ailleurs, même à Tarhouna, aujourd'hui même aussi à Tarhouna, il y a eu une grande réunion. Je n'ai pas encore, parce que comme ça, je n'ai pas encore les détails de ce qui s'est passé dans cette réunion publique, mais c'est une réunion qui va dans le sens aussi des Amazirs. Donc, la venue de Beiba, politiquement, est une très bonne chose pour les Amazirs, d'autant plus que Beiba, il a parlé des droits des Amazirs. Il a reconnu que les Amazirs sont marginalisés, sont lésés dans leurs droits, ce qui n'est pas rien, c'est important. Et il a dit clairement, publiquement, que la Constitution doit consacrer les droits des Amazirs. Ce qui est important aussi. Et il a parlé de choses concrètes. Il a même donné des instructions à ses ministres pour qu'ils prennent des mesures concrètes concernant l'enseignement, concernant plein de choses, même des questions économiques aussi. Il a donc émis des instructions précises. Bien sûr, bon, après, encore une fois, on n'est pas naïf. C'est de la politique politicienne, il peut faire ça pour avoir des soutiens, mais il l'a dit, il l'a écrit. Et puis même, combien même on me dira que dans 2 mois, ce gouvernement risque de partir. Mais oui, mais il y a une institution libyenne qui a reconnu, qui a parlé, et qui a reconnu des problèmes. Il n'a pas encore, une véritable reconnaissance n'est pas encore faite. Il faut que ça soit dans les textes fondateurs, donc il faut que ce soit la Constitution. Mais il a reconnu des problèmes, il s'est engagé
Bah, après, on verra. Pour le reste, de toute façon, les Mazarin, ça fait 10 ans qu'ils se battent. Ça fait 10 ans, nous venons de Snaran. ماشي ذا زران بلي ماشي عساكا تحبس ماشي دبي تحبس mais politiquement ils ont marqué un point important et je suis sûr que cette position et Mazeran ce qu'ils ont fait va être déterminant sur l'avenir de cette élection du 24 décembre et sur le reste et sur la suite. تنمية ماشي تغيير تفكير تسين كي تخسر لا دغا تملي الاثنين ماكرون دي فرنسا تزغنت ليبيا خاطر قال لك ديني وشو فرنسا سوتيان ليليكسيون بريزونسيال غاسولا لا كونستيتيسيون كي نيتي سوذرن مازيغان وتليانا تنتغير فلاس يعني سقسي غادي تسدون مكتشيني منك نولد ليبيا كي نزار ديك مكان ليبيا ملي كان يكغلي قدافي زغير باللي غاين يسفرحن داكن وسرسنا سلاح تنغوصن دونك جيسبان كان وتوكل خلانا داوين تمسيرين القبايل دي شاويين دي ريفيين انو مزروي وكني اورجين انو غنتوكل غاد تيكلتا داوين خاصهم ان سيستم فيدرال عندها يا ثمنات تموت ليبيا غتسعو تدسيوين في ثاني سنيزاتيشن بوليتيك اش كيفشي ثم نضيس واش كديلينا على وكمل ماشي لانديبوندونس نكينيا ومنا ذاكن ليبيين خدمنا ينو خدمنا لي مازيغن اكدي ثمولا ناضني مازيغن ولادي ثمورت القبايل لا بروف سي كان 10 سنين 10 سكوسنا كي طفن 10 سكوسنا كينيا مدنك مجالنسن الا قال نتسوت باللي هذا بولزير باغ اكزومبل يكث مقال ليبيين فرنسا مقال مازيغن ليبيا فرنسا كث مجالنسن تونس مجالس عرف بيان سور نون بارلون با ولاش وثني حملن ولاش وثني فغان اين الهان فغانا كنت لا كان فغانا نمحون ذا شو هني طفن باسكو جوستومون بغينا تقول لا فيك طفن القبايل ناك طفن وياه الو 10 سنين قالت نطفن نسال طفن اونكور بلوس نو ثني من ندير طفن شو bon la VAG est une histoire de rapport de force. Le rapport de force pour l'instant مازال ساعات surtout que ça nous zèle. Et ça c'est important sous zèle et si tu regardes sinon enfin محقق شحال هي اذا شو درنا كاين سوالير تسويح مازال لي بيان حوايجن اثنعاونن مازال النظام نعاون مازال نزمنا نروح نخمم الكراد ديالنا لور بلاص سي با سا باسكو الكراد نولي سي سنان زمر الناس خدمان سي با سا مي لاقات نعاون سويني من زمر سلهضور سومسلاي سي السوتيان الغاشا نروح لدينا كيلو صغار شغل امذانا تروحونا راه ثمورا مازال تخدمن هذه اللي قيمه دا شعبان شعبان سليماني يروح نسال مسقار ديال ليبوك ديال القذافي يروح لدينا يقيم دينا ابري نوغي سين اي تو دونك زمان ما غاش نروح لدينا الساكي كاين مثلا صافي 15 يوم كاين سنه كي دوغال دينا روح المود نوفمبر اكتوبر نوفمبر تسافر دينا لي سوداني مسقال مصريين طاس لاعب خدمان بي بون السيناريو تاع مسلايت تو ما صح ندير خدمان شغل باغ اكزومبل القبيله شو صح نخدم لنا الخدمان بي نهضر تاع مسلايت انسان بي الحسني من تيمور انسان فوالا باغ اكزومبل سي اون فاسون دو لي زيدي ان بلوس القبيله ما حنا دينا سي بور اتر افيك او سواء كانت لي زيليكسيون مالا القبائل ديالنا انا غير فينا الحين هذا الدون دي مازيغان روكي مصريين سميتو لك الدون دي مازيغان المصريين والدون دي مازيغان خاطر لا في الخدمه غاشي زمان ils peuvent s'installer là-bas ils peuvent travailler donc et puis au niveau par exemple au niveau de la classe
la classe, si tu veux, politique, universitaire, intellectuelle d'une manière générale berbère, ils peuvent dire non, ils peuvent parler des Amazirs de Libye, ils peuvent porter leur voix, il ne faut pas oublier que nous venons 42 ans de Kadhafi, il n'y a pas grand-chose, ils n'ont pas grand-chose, et puis nous venons de Khan, je suis à l'anglais, mais bon, encore, c'est pas. Donc, nous connaissons bon, ce que certains appellent l'Occident, on peut porter leur voix, on peut parler pour eux, on peut essayer de. Et je pense que et puis il ne faut pas oublier que les Libyens, ça fait 1 million, c'est tout. مش تاس ديجا يمازيغ باردون الليبيين كلها 5 6 مليون الليبيين كلها 5 6 مليون دونك يمازيغ كنا ابوبري بون 15% ديزون ابوبري 1 مليون دروس دونك يقول زمر نفكي افوس ام قران اما الا الليبيين وفرارند ما الا صوض تخدم الحاجه ديالنا ما خدمت تخدم لك إمازيغان انا وكنت فايدين بغينا خدمه إمازيغان ليبيا دونك اون انتيري ا لي زيدي مينو ثنين فرانشمون كاينين بون الصناعه كاع ماذا شي الحيه ماذا ذي ريفيه ماذا ذي مشاع ماذا هكا هكا وجور دوجوردي إمازيغان ليبيا خدمن اينو يخدم يوان اي سا سري دوماج وتصوضنا لنا ارويني بغان الى قضوضن وخلالنا ضوضن الدرنو ثغارين كمسين لكن سترا غادي قبليا روح كاين سيني بغدان مسين اوغال الصح تموت ما تخلا اللي فيد ساعه الشير تروح ندغوت من كل جناس تروح عند مليار دينا ولا تروح سي تشاد تروح سي السودان تروح سي اثيوبي هذا شيء تجني قبليا اروح انا دينا اخدم يلا ودارنا نتعوزون اما زير نحمل قبليا نغطس بيان حتى ولا قبليا غترفدنا تاوين ايه هذا الشيء كان هذا تنفذ وهذا الشيء كيدير قامسين فكال الا خاص نعاون ماشي مشى نعاون سوا لا ديبلوماسي لي زيشانج كولتورال لي زيشانج لي بوليتيسيان لا بوكو تروحونا غادينا اكثر كاع دونك جاك انت غادي ولي كان كيرو مسين تنمرتك رشيد ديما يفكر غزال وين يديرون يعني يديرون على مازال ليبيا يفكر غزال وين يخدموا السنه غينيا اي بي تيغاريا غينيا دكار ديالنا القبايل نغاويه مازال نظن ذيني لهنا تصاص السلام تيغاريا غينا ما تيغاريا كما تيغارينو هذا السلن يمدانان اي فوالا الى قاس نفكافوس وثمثنا قلنا يانا وكلالنت خاطر الطاس يخدمن يمكن يخدمني وكنا دفنت مازال وكان دفني مازال يمكن نزمر زماس نفكي فوس تنمرتيك تنقرات رشيد ويجي تخدم كان ولا يفكر كذا يعني وكنا دمسلايه في مازال ليبيا الميثيك وكتشيني ما سينيز كان يتسزلن يبنون كي تقنطيا غير مازال انت مازغا نتفيق توقفا مثلا وين كنتي دي قيمه لنا يسان ملي دوز من نظام ذا سنت النظام نتيكو 5 كون دينا قيمه دي تلويث